Good morning, everyone. Masi koi January 25 ko. Koi episode number 10 sida koi se koi candlestick ki pattern khara jing min si. Koi candlestick ki pattern se jing dring gi mamang da ko mayam da ina hajaning ba se koi gi sigi kano si koi gi kari ba. Ai gi sigi lai ba lamjing mera academy ki sagi YouTube ke channel se mayam na subscribe and like share tauba copy keno ko adu masigi khoina nei na gadoriba keno sida hammer ko aduga inverted hammer adedi hanging man ko shooting star evening star and the morning star sigi sigi khoi jingmina si ko hai bising sida khogi narangi khogi class da khoni jingi budu candle ani na form tauba rejection ko rejection candle pattern sing dune ko adu masi su khoi sida candle ani na form tauba ahum na tauba natraga amana tauba ko sana kogi single candle na form tauba magi chart ke kano si candle pattern lai aduga double candle na sem su lai aduga triple na di candle ahum na form tauba su lai ko adu ahan bada koi sigi morning star se kaino jengsi morning star sida lakka da wise kaino ha kan da kogi market sida ko market sida morning star na to kano se kogi karma mong de lakke ha kan da se suppose isi color se answer honge market se ko down trend da lakwa market se sida morning star se form tawra ga di ko sigi mafam sida kogi volume masabum leire khallasi swaidagi reject tawra ko yai hane khallasi ko sidagi reject tawra ko matam da sida ka khallakani ka khallakpa yabagi chances to lai hai bani ai ko sida ka khalakpa yabagi chances to lai hai bane aduna khona morning star se ko kari no se koi phajana kan jing mina si ko wait adunga sai khoi gi sigi morning star ko e ngai tang ngai bi ko e screen share to ronge Gajalung, good morning. Good morning. Good morning. Rejection candle amani jeng mina siko ngatang. Rejection candle sida ina first ta kone ini jeng ke khale se kono se ko gi se morning star have rejection candle nam lai ko. Ai ribasi gi ko gi candle gi mo se candle gi pattern ne candle ahum no form to buni. Ai ribasi gi kono se si se khona la agadi si form tawra agadi kai dogane kada ade market se down torok matam da ma se form torok pa yai ba ko down torok matam da ma se form torok pa yai ai ribasi gi candles ki patterns na form tawra agadi khoina yenga dori ba kho gi future gi ko market se up trend lom da yenga doi nim ko okay si candle ahum se na form tawba se khoi morning star hane khangai ko ai riba morning star candlestick pattern se ko kho gi market की लांबा डाउन ट्रेंड से को ब्रेक तौर कांदा ब्रेक तौरब मतुंग दा अप ट्रेंड दा को अप ट्रेंड दा खोगी रिवर्स तौनना बा आइदि खोगी कनो से बैक को हाइदिंग असेगी ऑपोजिट डायरेक्शन दा पुनना बे कनो नि बे लाइस से सपोज मार्केट से सीधा डाउन ट्रेंड दा ला में खल्ला से डाउन ट्रेंड को स्वाइ यो कांदा खोगी morning star se form torok pudagi ko khoina sida lai se morning star na highway se kaino ga di morning star na highway se suppose si ge jaga se sidagi nagi market se ko sida down trend da lam se reject tawraga mathak lom da karak pa yabagi chances laire haibani ko aduna morning star se form tawraga di khoina market ki view se up trend ni jengdu se ko hana down trend da lam se up trend da lak pa yai haibitu ni jengdu se ko adu khoi morning star se form to matam da candle ahum sangi de in hare 3 candle ko 3 candle sina form to godom ni morning star se 3 candle se gi ahan ba candle se ko ahan ba candle se red candle oi ba yai ko yamna sauk sang ba candle mo oi ba yai ko ani su ba candle se yamna small candle oi gani ko any color oi ba yai green oi ba yai red oi ba yai ko adu ga next candle green ko green oi gani ko hai ribasi candle ahum red
या स्मॉल कैंडल अमा अदुगा ग्रीन कैंडल अमा हाइबसिगी कैंडल अहुम से फॉर्म तौरबा अदो थादि खोना मॉर्निंग स्टार फॉर्म तौरे हाइदुनिबको अदो मॉर्निंग स्टार से फॉर्म तौरगदी अखोनी एंट्री से कदाइदगी कमाइने लौगनी हाइबा अमसु लेरिको अदो सपोज अखोई लेरिबो खोगी होजि होजि उरिबा निफ्टी 50 के चार्ट से सिदा मॉर्निंग स्टार फंगबरी यंगसिबो बाय चांस मॉर्निंग स्टार लेरमगदी अखोई दुदे एक्सप्लेन तौबदे हेना हेना लागनिको मॉर्निंग स्टार से सिदा अमा ओइबा याबगी चांस में लई को तो यंगसि अदो खितंग दि फजबो वालिको सोना मासे मॉर्निंग स्टार ने लाकदौरिसे से सपोज साइड अनी द कैंडल अचौबा अनी को मार्केट से डाउन द लागा सिदे स्मॉल कैंडल नंबर फॉर्म तौरगा अप द कारकपा सिसिनेबो मॉर्निंग स्टार ओइदुसे को अदु सिगी होजिक लेरिबा कैंडल की फॉर्मेशन सिददी कोइन मॉर्निंग स्टार हाइबदि खितंग लालेको अदो लेगेदबो फॉर्म दि सिनी अदुगा सिगी मयाइ थंग कैंडल से अपिक कैंडल ओइगेदोबा सिदि मागी अपर शेडो से खर साइन को सिदि होरे कोई इन्वर्टेड हैमर गुंबदा को कनो जिंगसी को अदो कोई मॉर्निंग स्टार से फंगबरी यंगसी जस्ट स्वाइदे से कोई मॉर्निंग स्टार ने लोब जाय सी कैंडल से को सी कैंडल अहुम से सी कैंडल अहुम से कोई मॉर्निंग स्टार ने लोब जाय मार्केट से सिदगी सोने डाउन द लाए अदुगो सिदा रेड कलर फॉर्म अम तौरे नेक्स्ट कैंडल अपिक पे स्मॉल कैंडल अम फॉर्म तौरे दुगो ग्रीन कलर अम फॉर्म तौरे देखो से कोई मॉर्निंग स्टार ने लवर से सी मॉर्निंग स्टार ने लवर दे खोगी एंट्री से कदाइदगी लौग दौरिनो हाइबने नत्रा अदुदे कोई एंट्री से कदाइदगी लौगने है कांदा साइसिगी ग्रीन कैंडल से सिगी हाई को सिगी हाई से हेंगल कांदा कोई एंट्री लौ से अदुगा आगी स्टॉप लॉस ना सिगी खोगी मॉर्निंग स्टार की स्मॉल कैंडल से सिगी को स्मॉल कैंडल सिगी लो देगी स्टॉप लॉस ओगे तो को टारगेट ती कदाइदे ओगन है कांदा टारगेट दी खितंग ख प्राइस एक्शन की माई कनो से ला कांदा को खोगी मार्केट सिना हाइगेल कांदा रिजेक्शन तौरप याबा मफम को सिदा काखलगा फर्स्ट मागी रिजेक्शन से कदाइदे ओइबा याय हाइबसे खोनि जेंबुदा सिगी केदन बॉडी लोसिलक पसादे रिजेक्ट तौरप याय हाइरगदी सयदा कोई टारगेट से लौब याय को सुमाना कोई मॉर्निंग स्टार से कनो से यारै लौरसे को अदुगा नेक्स्ट कोई इवनिंग स्टार जिंगसे को इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार से मार्केट से ना अगा रेड कैंडल अमा अचौबा म फॉर्म तौरगा स्मॉल कैंडल नंबर फॉर्म तौबा हाइबने देखो सिगी हाइरिबा कैंडल अहुम से फॉर्म तौखन कोन मॉर्निंग स्टार हाइबने अदु सिगी कंट्रास्ट ओन तैनबदा को कोई इवनिंग स्टार से सो कोई मॉर्निंग स्टार दौना कैंडल अहुम न 3 कैंडल कनो सिना कैंडल्स न फॉर्म तौबा अदुगो मखन की रिजेक्शन कैंडल ने हाइरिबा सिदसु कोई कैंडल से कैंडल अहुम न फॉर्म तौरे कैंडल अहुम से कोई फर्स्ट कैंडल सिना ग्रीन ओरनी सेकंड कैंडल स्मॉल कैंडल ओगनी रेड ओगेरा ग्रीन ओगेरा एनी ओनिंग मोशन को अदुगा थर्ड कैंडल रेड कलर की ओगनी को हाइरिबा कैंडल अहुम से फॉर्म तौराबा अदुगा माना फॉर्म तौरिबा मफम से कोई रिजेक्शन जोन हाइबदी से सप्लाई जोन को सप्लाई जोन को मतलब फॉर्म तौरगदी कोई दे इंडिकेट तौबिरे से कइनो है कांदा मार्केट एंट्री लोबो यारनी एस ए सेलर को कोई मार्केट की व्यू डाउन ट्रेंड हाइदुनिबो याय को डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड लांबा मार्केट से डाउन ट्रेंड लाखो याबगी चांसेस लेरे हाइबदुनि अखोइदा माने इंडिकेट तौबिरे से को से सपोज ये सीधा हो कनो से जिंगसिबो सीधा याको मार्केट से सीधगी अप ट्रेंड लाए याको अप ट्रेंड लाए अदुगा सोमदा डाउन ट्रेंड से खरेबो के अदु सिसिदा कोगी कैंडल अहुम फॉर्म तौरी ग्रीन कैंडल न मने रेड कैंडल न मने अदुगा अपिक कैंडल न मगा को से कोने इवनिंग स्टार हाइगा लो बजाय हाइ बसे कोने इवनिंग स्टार हाइरे से मा इवनिंग स्टार से फॉर्म तौरगदी अच्छा कोने अहन बदा इवनिंग स्टार से को फॉर्म तौरगदी करी करी कैंडल ओगेदब न हाइबदि हान हाइगे को फर्स्ट कैंडल से बिग कैंडल ग्रीन कलर की ओगेदब बनी अदुदे स्मॉल कैंडल हम लेगनी अदुगा रेड कैंडल नमना थर्ड कैंडल ओने लेगनी हाइबनि हाइरिबसि की कैंडल से फॉर्म तौरबा अदुदि कोई एंट्री से कदाइदि जेंगने कंद
ngasagi first candle ga se third candle ga big candle sing se magi low da jing view low si hendor ko matam low si hendor ko matam da gi entry lo gani adu ga gi stop loss ngasagi gi small candle da small candle si gi high si da gi stop loss lo gani kai gi no mathak lom lo ri se ko stop loss mathak te lo se kai gi no ha ga di ai gi market ki view ko aina yenga iba view se market se down trend ne ko down trend ko adun ai gi as a seller ko seller oin ai entry lo du ni adun ai gi market ki view se down trend ne ya ko adun ko na ngasa gi morning star form tawraga su evening star form tawraga su se suppose morning star ko sidagi candle si macho is one question ge si morning star ko aduga si sina ko gi evening star morning star ge evening star ga se koi candle ahum na form tawba candle ni ko myam yani ko adu khwaidagi main point aina dum kano khudimukta video khudimukta aina hanjin hairi se ko gi hairi basi gi morning star natra ki evening star natra ga ko gi ko bullish harami bearish harami winning bo iseno rejection candle sing se candlestick ki pattern sing sina magi form torok pa se ko gi rejection zone manakta natraga rejection zone da form torok pa matam da khoi ado hena magi value lai haine logani an important point in logani ko rejection zone akhoi kamaina khangani masai khoi gi sida khoni jengami basi gi more evening star haine jengi ba candle se mana form toriba mafam se khoi sigi left side te jengu ko left side te jeng kan mamang de sidagi reject toroga market se makha da high dagi ba mafam ne ko sidagi mo hagal ko da sigi point si jo jo raga high ba candle ko evening star oi ba yai ko bearish harami oi ba yai ai de bear ko no da kono ko gi bearish engulfing oi ba yai ko bearish ki candlestick ki ko candlestick ki pattern candlestick ki form sing si buk tawra agadi akhoi yenga da se market ki view se down trend ngakta ne yai ko sumaina ado khoi masagi ko gi candlestick ki hariba morning star and evening star se yaren lawrage ko ani maksi fogi candle ohum na form tawbne ko first candle so boy gani aduga second candle se small candle oi gani aduga third candle sina amuk big candle na moi doini ko next da koi shooting star jingse natraga hammer dagi hana jingak ko hammer jingak hammer hai ba candle success masai kano duni ko gi bullish market ki view ni lakada wise ko single candle ne mase siam doini sisida ko ne hammer sida hafet ko gi manaba mawong da candlestick ki pattern kharama so I open tawjir ke ko hammer ga hafet managa da ba kano singse new one okay open with other application yengse cross doji sisi hammer ga manana function tawdini ko kamai ta tawgadoi no dum hairake mayam da ko dragonfly doji sisu hammer ga manana tawrakani aduga hammer side ni ko aduga topa mana inverted hammer ne aduga hammer ne adedi dragonfly doji ne adedi koi cross doji ne cross ko jesus christ ki cross ni ko aduga soina form singse sumaina single candle da sigi formation la agadi koina high je koina yenga da market ki view se kaino hagadi down trend da la am ko yai hai butani ba jeng ka do ko adu down trend da haina jeng ka do se sagi summarize de mafam khujing da form pu to to ro ko yai ko khudaman hai kan da sa da jeng si hammer dum form to rongani ko inverted hammer si da form to si da hammer to ro ga ma se uptrend da sala ko ya haina khuni jeng budi ja ro ko atra aduna ko gi hammer sina nadraga inverted hammer sina form tawrokpa matam da market si mathak lom da kar ko yai haiba se akhoi na kadai da kamai na jengane kana magi ko gi market ki structure ko analysis tawrakanda akhoi na yengane suppose mamang da market se sidagi thalom ka gyam ni reject tawra ko again hojik sida market se sida mu jeng sibu misagi me patuni ko market se haidra ko matam da sigi si joksele
sida yengo red color dai hammer amu seme masa ama again green da mu hammer amu seme haidi market se mathalom da lakpa ki chances se wange se confirmation piram ne sida sida confirmation pi se kayino sida rejection zone ama lai riba hai riba sigi rejection zone se sisine ba koina demand zone haidi se kom makharom da lai lang lai bagi so na demand zone gi manung sida khoi gi hammer natraga asagi lai riba candle